presiden yang ka UDP District. Hadin ka jinglet penhiaso parti jong ba sumar langswer syaga parti HSPDP henden kesini kabalami ru hagilat pathai kubor jong gejala hagbana galeng jong ne rangba ulong ba umi na ka parti UDP bat penhiaso pat syaga parti HSPDP. Henry menta kesini na galeng jong ginong ilam ka parti UDP Hari Bhoi District habakaran hagilat pathai kubor gilong ba sumar langswer ula resign na ka parti UDP na duka khan nyol tarik urumpang arjar ar bat ong ru bahadin ketei na galeng jok parti lengba jong gilat pathai kubor ki yo jing tip bo penyaso syaka kanun UCPF lene ka umsning constituency people's forum bat hadin jong teipan ginong ilam jong parti UDP kimdan jing tip syu sya eudan lengba jong ne ka kubor na galeng jong ba don bok khomden ubri presiden ka parti Nari Bhoi District haka jing don lang jong ba Michael Karhonai ubri secretary ka parti Nari Bhoi District lembat giwe ginong ilam ka parti kila pensyai sekipat ba bakane ka jingkam jong ba sumar langswer ka penbakla jumut di gipat ba ka jela baro kawai kumta nam ta jing syai jong gipat ba kipha ayek ne ka kubor jing pensyai Ini ya teman pensyai kan pekan ni kalau ka kubor kalau ni harus sosial media ni kubor kalau ba letni so presiden jong ka youth PDP syaga HSPDP kita belum begini berubah semua sudah kita tahu kita nak memang negatif lagi sosial kemudian mulai hari ini penisok dari buat percaya dari yang parti bahwa semua sudah undang kuat yang UDP oleh resign nak parti UDP presiden juga youth UDP District nadu ka kanyu trip jong belai Februari jong news yang mengajar Al-Quran bat hadin nanta balik penisok ni hakiko kubor sosial media hang tai bat ka UCPF bat hadin nanta ni tipsu ayudan terkait dengan jong ka parti UDP jong ka District ni sewa ban persyai ni tentang bakal melamatkan gubernur malam pada kalian jom ubah semua swell undesyu kuat yang dihidupi maupun resign om presiden Henry Kudiuro pada parti jom dihidupi dapat jangka District ini yang saya kemudian bawa macam ini dan nanti syimat kemudian tiba kalau mau ubah kuat bawa ini no parti kami menyelamatkan lain hidup mereka tidak mau bersih baik but kalau tinggal dalam korban ini bukan ketika resignation letter atau submit syaka parti UDP syaka presiden yang ke UDP District ketika resignation letter ni kalau yang ada kakaknya grade yang mulai rempang yang harusnya mana jalan hari ini ular resign Om tanggung presiden yang ke youth UDP District kunci orang resign naga jilong parti UDP itu